I čas međutim, ja sam ljudi, danas neću ništa igrati, danas je jedan veoma kratak klip, jer ja se zovem Strahinja, znači veoma kratak klip gdje želim da vas pitam. Želim da vas pitam koje igrice da snimam, da mi vi neke preporučite igrice. Bilo pa može FIFA i PS-ovi, GTA, bilo koji ljudi, bilo šta vi mi preporučite, ja ću da snimam, na primjer GTA 5, da mi gledate napišite video ako vi želite. Znači samo mi u ovom klipu u komentarima predložite koje igrice da snimam i da snimam. Jer ja imam dosta igrica, ali sve sam snimao, ne znam šta, imam Minecraft, sviđu dana sam snimao, Minecraft, Assassin's Creed Rogue, sve sam ali vi mi predložite igrice i neke da snimam, koje ćete bilo koji, može bilo koji subscribe.